بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ميدو أعغندو وهكذا كالا همجهفا وماغندو نمكي آخرتوغي دارميان يدي غدا على مسكة كرموغي مايك شكل نقطوغا أول من إنسانونغ مزاجو ميهن قطون دنيوي كنتتك مادي كنتتك وربودن إسكن دي أدي آخرتوغي كنتتكي نوتا مروم فهو أولون ديروم فهو دين أن كنتتكي أغن من مي دنيا متيغا مي هيدا كرا مادي حياتوغا إفسورك إحساس و إكان إبو إكان يقين كران فسيح كمنو إنما ألغندو دنوالان بينو واني أغن منن إكان إنجني كيين أغن منجي حسوتك كنو أغن منجي لولا فين مكنو أغن منن فسيسون كور إفسيسك قيامي بوما فهو اللي بنهوري دارومي أدي عذاب أدي هم يهم أقول من هيو عمل كريمة هيو كم كريمة هيو بهي بنيمة اللي منفعي واغوتكون أقول منك نوvel لبي دنيوي كان كموغا مولي ميا خلاف أقول من مسكتك وفي ويا واغوتون أجور لبي ගහෙන් ඉන්දාෆි වියා දොස් කොලකොන් ගස් හේදි බොඩුවේ මේවා අලා ඒ මේවා ඒ බලිබේ আদি ආගුණ මෙන් දුනියමතිග මුආමලාත කොෆි වියා හේයකොන් ඒ මුආමලා කුරීම හේය ගොතුග ඒග නතිජා ආගුණ මෙන් නෆෙනේ නුබාකෝ මුආමලාත කොෆියා දෙරකෝ නුබාගොතන් ඒගේ නතිජා ආගුණ මෙන් නගේ වෆෙනේ ආගුණ මෙන් නං ඉගේ දුනියමතිග ආගුණ මෙන් කුරා මසක්කතු ගාවෙස් නුබාකෝ ඔලිගෙන් මිසාලක අගුන් මේ මැෂිනෙන් හිංගිකම වියස් ඉන්ජිනෙන් හිංගිකම වියස් ලොන්ච් දුවිකම වියස් මතින්දා බෝටි දුවිකම වියස් කුෂි ජිහිජියා ගෝහෙන් හෙදිජියා ඒග නතිජා වරන් නොබාකෝ වරන් අවහ ෆෙනේ එහෙන්නම එස් කියාමෙත් දුවහු මහෂර් දුවහු আদি අගුන් මේ මිකියා සවාබා අසාබුගේ කන්තත්තකකි මිමාදී දුනියේග අගුන් මෙන් දිරි උලමුන් අන්නයුරු එවස් වරක ඉහසාසුවා කමෙන්නු එහෙම් වීම ඒග නතිජාගේ ගොතුන් ආගුන් මෙන්ගේ තෙරෙන් මුස්ලිමුන් මුමිනු මිදෙන්නේවි කන්තත්ත කියාමෙ දවස් අන්නානික ආඛිර දවස් අන්නානික මහෂර් දවස් අන්නානික සවාබා අසාබ් එබ එක්ක නරකයා ස්වරුගේ එබ හුරික මිහුරිහා කමේ කබූල් කොග්ගෙන් තිබි හැම මුමිනුන් වෙස් මිදෙන්නේවි කංකමුග වර බොඩ ෆරුවා කුඩ කුරාතන් සවීස් ගඩීරු තෙරේග ආගුන් මෙන්න එබෆෙනේ එහෙම වීම මිවාවතුගේ දරුස්ත මිකහල වාහකතන් ආගුන් මෙන් දක්කම් මිජෙහෙනි හඳාන් ආකුරුමට්ටක හඳුමකුරුමට්ටක කිරිත් කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවා ෆේ බෝවේ වදකිර් ෆයින්න දික්රා තන්ෆඋල් මුමිනින් මුහම්මද් ගෆාන කිරිත් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි කලේ ගෆාන හඳුමකොත් දෙවාෂේ එහෙනි හඳුම කුරුමකි හඳුමකොත් දෙබුමකි මුමිනුන්න ෆාදා කුරාන කමකි ආදේ ආගුන් මෙන්න කීවස් මුමිනුන් කමුග වනි විය ආගුන් මෙන්න කී ඊමාවෙන් තිබි බයකු කමුග වනි විය මිෆද දරුස්තකුන් මිෆද වාහක්තකුන් ආගුන් මෙන්න විස් ෆාදා කුරාන ආදේ දුනියවි කංකමුග ආගුන් මෙන් මුමිනුන් මුස්ලිමුන් ආදී එහෙම මිහුන් විස් හේබෝ නැති මිඋලේ මිම්වරු බයාන් කුරවාෆා සූරතු තකාසුරුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි අල්හාකුමුත් තකාසුර් තිබා මිහුන්ගේ හේ වෙරිකන් තිබා මිහුන්ගේ කන්තත්ත වානුවා දතුන් මිකන්තකුන් තිබා මිහුන් ඉෆරා කොෆී එහෙන් ගොතක බුනානම ගාෆිල් කොෆේ වනි අත් තකාසුර් එකකු අනෙකක වරේ එබ්බයක අනෙබ්බයක වරේ ಮಾದ್ದಿ ಗೊತ್ತುಂ ದುನಿಯವಿ ಗೊತ್ತುಂ ದರಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮುದಲುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಜಾಹುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಇಜ್ಜತು ಗೊತ್ತುಂ
mi kankamuga waada kurumuge rehuga agun menge mi duniyega mi oti hagigatuga maadi duniyega mi denni vikahala waruga derehe agun menna fene ekikahala kuliwartaku gaves waada kurata bina kurani gotega waada kurmaki kuliwaru gaves huddakamen islam diinuga adiha mehemme duniyavi mi dennevi hangura maga waada kurmaki vis ei huddakame egotkavis islam diinuga duniya hodum fasa hodum mudavirivum darin hodum min evs kame manakuro wafa harankuro wafa enne ehenname skirus qur'anuga mi wahakaga mi ayatuga Allah subhanahu wa taala e agun menna nasehettiri odigem wani tiba mihun akhuratattaka kuranjehe kantatta kurumun ekkiba nuwe ekammes handanuga bahattagen dunevi kankamuga ekak anekavure kurirumattaka Allah halal kurevi gotuga masake kurash ei e ayatuge hagigi maaneki inwata agun menna Allah subhanahu wa taala e angaba devvam beenu odigem wakamaki ade ane meerumakun agun men balairu agun menge mi maadi duniyege mudalaki tanawaskamaki kitamme ginan insanaka libunukamuga vias hifre echennu kitamme gina mihako muda libunukamuga vias ena hama itura hodan eba beenumve insanaga tabiyembi mikamaki mi manakamaki dannawani kinu ennam eskirta rasulullah sallallahu alaihi wasallam waragina hadis furtaki bohri mi ummatan agun menna ekam faahaga ko devwaf ekaman ishara ko devwaf ekan agun menna haduma ko devwaf in hadisege mi onnani law kana libni adama wadiyan min malin labtaga wadiyan salisan adamge deriyaya defaru bada demeduge wadi agun menge tereng beeruge gawmatoga farubatan hunna hisabtaka wadane beefrunuata filmutakun bodu de farubada dummihaka vijjiya enge wedannawane de farubadege demeduga wadiyaki ei kiha biya kiha bodu tanekkam ifada de wadi furende muda Allah subhanahu wa taala insanaka devvikamuga vies ena timmana wadiyakan edene timmana wadiyakan ena beenum wane ewarkum seenage hiten nufurene engeto ehen hadisege ove midenne vifada wadiye noni uhud farbadaha rang midennawani ki loyenno dagandenno zinkenno rang miyadu duniyege emme agbodu e madan kamugawa rang libunu kamuga vies ege deguna anekasama beenum wane beenum umaki gotaka ves insanaye manakamennu Allah subhanahu wa taala insanage beenunta mahdud kurwa wakiwarakan nimawa fenne ehennames mi beenum fuddun nunimi den duwahakues ei nime ecchakan nuwejjekama wani wiya ege fahatuga agun mennan eba fene nedeve kantatta uletan ei komme gotakum ves e duniye hasil kurmattaka agun me masakke kuratan eba fene makaru hadam vies oluwalagen vies feri ganegen vies wakkankoggen vies mastuwata keti vikkankama vies mi duniye hodumaki mi emme muhimmu kanta kamuga agun mennan eba fene ehem vejjikama wani wiya agun menna akhuratattaka masakkate nukureve duniye hodumaki eggotka ves manakamennu harankuru wafawa kamennu ekamuga miha mulin gelli diyama eoti agun menna agun menge miyaduge mawduga buna akhuren hodumattaka kura masakke mulin faayetwegen gos misalaka balma hingawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekaleeg faanuge ailage tirega e zamanuga kantata horiga hadisege meonnani ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha ge arihum riwayat von hadisege annahum zabahu shata mane ki eba mihun e ailage mihun kirta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ailage befulum bakari katilafi de ekan katila nimigos
irukule fahum kirtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi aswani ma baqiya minha miharden baaki huri kiha ati kolen heye miyadunoni mire geegami katili bakarin baaki huri kiha achesen heye den ege jawabuga aishat gefan vidalwani ege kondu mane ki ek kondu eti kole baaki yoti mige mane ki den huri huriha eche sodaga kon hadiya di mis mihunna baha muswejje mane ki muli bakari katili bakarige warak kude eti kole fiyawa den huriha eche game beran hingejje mihare ekejjes nete mi jawabuge raddu jawabuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani e kondu fiyawa den huriha echen e huri baki ko bato eg mane mihar aishat gifan mi vidalu wani baki oti bakari ge kondu ekanye egota jawab devima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis kurwani baki oti e kondu fiyawa den huriha echeke mihar mita mi wagota ki agun men kurin mi deki wahake dima idikoldot agun men kurin mi deki wahake ki duniyatake agun men huriha wagote huriha hede huriha visnume huriha hakate mi heda kurani ekamak mitanuga mi hadisage mi wagota ki akhuratataka e bakarige goduga gagandaka 80% nuwata 90% e heda wegen diyei ehmima mige maane non kommehenne ge mihun kaane echen nubahatta ehem mihunna bahalun ei kiwes emberangalu gotenno ehennames muslimunge terege batibi mi ge mihun kudin darin ammiha kaane echen netas kulliyaka mehmanaku wada nawafka waniwiya ge mihunge mihalatu evviswaraka rekha nula gota mehmanaya kaandif tibefulun aswane kirit rasula sallallahu alaihi wasallam gariha wadaanne ashabe kale vidalwani timannayaka mire kaane ichennete ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayin ambiyami kamalun gariha funuwa bellevi kaane ichen hurito ere e mehmanaya deene ichen e bahurito kommekas e bellevi bellewumun evesecche netumun den suwal kurvi asabe kalon getereen kombe kalakto timan kalege faanuge me mehmana mire mehmandari ada ko devani kommekas ege tereen ebbe kalak vidalweje timannay abu talha kannenge kommekas ebe kalaka vis ingewada anugonnam gege chen hurito netto vis uri kandekkam vis ingewada anugonnam kommekas kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekewa lobin adi muslim akhaka ehi tervi dinumu ufaluga mikalege faan gowagen giya wadannawa giya wada amikawalun kuremi esvi kaachen e huriye mihdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mehmanake mire mikalege faan hunnawanis migege farikuluwanis migenne den amikawalun vidalojje kudiwerinna huri warakude etkolake harmen demi honno ves neti kaanech demi vidalwani ehem vejjiya mi mehmanaya khan tayyar korash tihuri ecche den kudakudin rom fashafikam baniwiya komes kotukum masalas kollah ekudin nindawalashe den khan heduma fahu mi battige fuggandu rangalu kollani kaman hadafa kamle gos patini wadash mige benuma ki kirit rasulage mehmana ekiga timan kalege fan fari nukuluwa kan ekalege faana ingi wada nugatmash komme kas miguta kantak kurvi ereden egotaddi mehmanaka visnege tanet dore vi nuviyennege anedduho qur'anuga ayatin mi bawa lavwani engeto amilla beenunta amilla hajatan hurikamuga vias ehem mihunnan iskan dinumuge shuur awun menteren bay mihunga huri wahaka irit rasulan oti ekan ingi wada nawafa ور التعريف بصر عاصمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
e ay bawalevi mikama begot ehmima agun men iskan devi mi maddi duniye kashinnu agun men iskan devi ukhrawi hayat agun men midakkani islam kam matiga ufanve duniyen as umur hedakurun da mihunga wahaka agun men fennan e boy firaunuga zamanuga waran aada khilaf misal tibi fonenge wadan nawane musa gafana dekola firaunu nimmi hangurame kuran sihuru ha hurak firaun hi kuri musa gafan e gennawa dalil takaki e mu'jiza takaki sihure e sahirake sihur veriyake shakennen e ema boda wattari sihura ජීවන් ඇල්ලවා ලවවා ෆනෙංගෙවීම හුදුකුලාග අයි විදා බබුලා අලිවි ෆෙහුන්නනි එවස් කහල මස්සලෙන් අත්තු අපුළු ගුරී කියන අසා ඉල්ලා ලෙවීම හර්ෆයක වෙගෙන් එදුවා ගන්නනි එහම ආදාගේ දඬිගඬෙන් අසාගමානේ කී බේරුම් ටක මිගින් උඩේ අසහම අගොල් මෙන්ගෙත දැන් ඉහ සමානෝග රීති කොහොන්නේ ඉච්චෙනුන් ගහෙග්ග හුන්න දඬිගඬ කඩාලාගෙන් bakari lewu mashamika kankama gengole dandigaren echek ehme firaun hi kuri mi sihure ehme ma misruga tibi emme bodati sihuru verin emi hunna bodati inam den bune adi emi hunna ki firaunuge aris bekalun kamuga hadam bune mihuriha kamegge wawdu wefa emi hum mi gennani sihuruge barum musagfan balikuram ehnames ehadsa hinge adiyuge tibe kadunna ingwadannawan kommekas firaunuge sihuruge ina yagimve kashavaru vejje mitanuge mifenuni kiye timanname midanna sihuruge kamen nunka sihuru timanna menna bor boda danna miheku mi bimati eru nuhunnaneka ed mane ki etanuge tibe me boda sihuru veren den musagifana ki sihuru daskure be kalen nunka mi honu sengen ei musagifan uluvi firaunuge ganduwaru bodful wanden uluvi firaunu ganduwaruga den dimai masaleka guligen wadannavi madiyana wadan etanun kan ballawage emburi wadannavi firaunuge midennevi sihuru verin emihunna Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifave engunima emme hindu kolaka ves beenumen nuwi engeto mi suwaruge duukoffa narake daane magu tanawas kurakashe emihun hama wagutun sajide tirvi fa ulqiya as-saharatu sajidin emihun sajide tirvi qalu amanna bi rabbi musa wa harun emihun muniti wannamen musa harunuge kalange iman vejjame bi rabbi haruna wa musa haruna musa kalange iman vejjame den mikam migota hingima fir'aun bunani qala amantum lahu qabla an azana lakum timanna huddanu dunis kalemen enayan iman vi fir'aun to hudda denje yani emihun Allahan iman wa fir'aun hudden wes dena data ehmima demmi bunani innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra ehm timanna yagine kalemen nabi sihur ngannadi mihaki ene ei musa ge faana amas ko fe bunani ehmima kalemen ti guligen hinga bodu jarimaake ehmima war bodu goheke kalemen ti hadane fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin tafatu agotat timanna kalemen ge ata faya burikurana wala usallibannakum fi juzu'in nakhli adi timanna kalemen kadurruka saliban arwaname wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa adi kalemen nikan hore engene azabu dekumuga gadafadei timannato noni kalemen ti imam vi farang Allah subhanahu wa ta'ala mane ki gonjahadan ngeto de etanuga moni yagin kashawar firauna ki kalikkama dawa kura mihe adi ene ki baru huri warugada nufuz huri raskale ehmima e nimumaka badali nannane kan sihuru verin enge ehennames mihuriha gotakon beduni kan duniye emihunge matin hama banduwe kan
umruhu swikan emmenna ves enge ekamok evves biren nete enget jehilumen nuwe sihumen nuwe deren nuwe emihun dini waran aada khilaf jawab qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana bunun he wahake aharmenna hame miharmi bayan wegen a tedu magu eya adi aharmen hiddi faran allah mi defara duko kale kashe timannamen iskamen nudename mativeri farataki tikamakan aharmen nudekename aharmenna mihar miyoti hidayal libife adi aharmenna ilahaki kaakukan engijje ehmima ekamed dene kurumen nete faqdi ma anta qadin kaleti nimma gotaka kantata nimmash innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya kale kureven havis kamaki mi duniya matiga kale nimma nimume itimanna mi maralume misalak ekan kureveni mi duniya matiga maadi gotunne timanna mengi hitaka nukulevene timanna me mitivi mihar iman wegenne e iman kamaka nukulevene ehmi wara wargaden emihun ekale fan ele inzar din ade ewarun nimmali kinum din dukullafiya waana gewes kiyadi innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya kuveriyek gotuga kafirek gotuga mushrikek gotuga Allah subhanahu wa ta'ala baddal kura mihaka puri jahannama narakai itanuga maribisnuwane nugas direne mane ki diri hunnane ekamok eiki dirumuge evves ufalen huri dirhur bennu naraka gunani ehem wima den ege anekkolwe semihum kiyade waman ya'ti rabbahu mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula ehenna mes bunan he iman wegen hure he amal takko Allah subhanahu wa ta'ala baddal kura mihaka huri mativeri darajatake ehmima mi misalun agun men denegannam wi agun menna hayatuga firaunuga faratun nunas undagu taka eba kurimative mihige faratun nunas agun menna musibataka eba kurimative meduverive nikameti halatan eba jehe ehem vias nurangalu dimalaka firalumaki ei nurangalu amalik kurmaki ei midenne vikada misala daade eggekamen ei banha honukamu jehonima wakkan koggen nuwane mihaku banha wegen gos bandam marumaki eki ena kuveriwa kamen nu ege soban ena narake wanna kan nujehene ehennames ena wagan echen nagan kaagen duniyege hurikamu gaves kobato faadaaki ege soban ena azab libene suwaruge libe kashen ena lazimennu ehem wima ekhala halategga shakennan islam diinuga furana salame kurmattaka kufuruge bas bunume sudda ekam mesoti egota ehennames jumla gotegga mi dannawani agudumenge muli hayata balairuga iskam mi deveni kiye akhiratakan nune wara gina fahara duniyen iskan devi akhiren agudumenge banagale kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga ammar bun yasir gwaha kadosawan ekale fan mamma ful shahid kolli kafaru bappa ful shahid kolli ammar gifan vidalu timanna muhammad gifana allah kafir wejjame ehennames ei dulu kurin vidalu basfule ema salaga kirit rasulullah ariha ashabe kal madagen yineto mikam dem wani suwal kur qur'anuge ekama bihi ayat bawale illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman majbur wegen iman kamuga sahako salamatun onna mihako ehim bunila bahakunne ena kafare nuwane ngeto mi waki halate agun miharumi mawduga wahak medakkani muli diriulu muga agun men akhiratan iskanden jehe wahaka duniye kudako fahata jassalen jehe wahaka ade
midenne ayatu ga anibbaga e toha suratu ga haddi hadekum fishkin haddi hayaka midenne ayat ki demmi annani jannat adnin tajri min tahtiha al anhar qiyame duhun agun men nan huri tantanaki ei suwarge tahki ei adunuge suwaruge ege etage darum fen arta fen korta hinga hinga honnane khalidina fiha abada etanuga zama abada maru men ettemitibene wazalika jazaa'u man tazakka ei hew gotuga agun menge haya wetu pola mihunge natija ade duniye hodum deenuga mana korwa fanekkamuga vies emme molu tanaki emme furihama tanaki adi daimi tanaki akhirekkan qur'anuga wargina ayataki gaawun mennan eba haduma koddebba agun menna fene agun mennan enge mi maaddi duniyega demitibu men nekka mitanogo oti nemunkan nimigen diunkan kitame tanavas mihakas kitame molu mihakas adi doctor kamuga vies agun menna kashe mitako abadaku didi deminu ettibe ehmegen kirit qur'anuge wargina ayatahuga duniyewara akhire rangalukan e boyin angawa ekam akhiratan agun men deveni duniyege mi falan kadatu koffa ehem wima tanami funuwana Allah subhanahu wa ta'ala mitanuga agun men hewgotuga dostan heda kuriyeme nimuni kirit qur'anuga suratul duha ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani walal akhiratu khairul laka min al ula halig fanataka akhire duniyewure hewkam bode anin ayatege ebowe bal tu'siruna al hayata ad-dunya ibami hunti iskandeni dunyawi hayatashi wal akhiratu khairun wa abqa ennames demi hurma demigen diuma waguta mudata balairuga duniyewure akhire eta gune awun menna ege intiha nevara furihame rangale suratul ala ge ayaten evis ha mehimme mi dunyawi hayatuge misal jasawam kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa hebay wama hadhihi al hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun mi maadi duniyeki mihama kuliwara majale evis waguti kuliwara majale daimi kamenno mikis ehnames akhiratuge govachaki eiye dirumaki dirihurumaki nimumenne dirumaki miistakunna ebami hunna ekan oti ehenkan engeename ade qiyame duhu awun menge tereen duniyege uluniruga rangala nuule mi duwasta bekar gotuge heda kolle mihon bunane wahake mitami annani waji'a yawma idhin bi jahannam iduhum qiyame duha Allah subhanahu wa ta'ala naraka ginnawani yawma idhin yatadhakkaru al insan iduhum insana ga handanan annane handana ginevene handan qur'ane wa anna lahu dhikra ehnames iduhu ena ga handana kantatakin ayamakun den qur'ane faada enete ena bunana يقول يا ليتني قدمت لحياتي تمنى اكيها رغلو ويسيه مي حياه مروم فهم يون دائمي حياه دنيغ اچ تيار كلونما مي دترمتيغ كانا تيار كلونما كيها رغلو هيجي එහෙන් ඒ බුණනි ඒ නාය කමෙක් කුරේ ෆෙනතීම හේ අමල් තක කුරේ ෆෙනතීම එහෙන් වීම එදුව හොන්දෙන් කුරාන කමෙන් නෝන්නාන ආගොන් මෙ මියදු වර ගින ෆහර මිදෙන්නේ විකහල කන්ත තක දේතිරේග වරන් හනිකෝ නිකමෙති ගතක විස්නන් ආගොන් නිමාලුන් දන්නවාලම් බේනුම අනෙක්කමකි අවුන් මෙන් තෙරේග ඉන්සානුන්ගේ තෙරේග මිහින් උලේයිරු muslimun no mihum mu'minun no mihum ma tanawasko ma ramuga uletan fene I gotakavves agun me muslimu mu'minun ekama derave kamboduwa mi kamennu ei kiye ek gotakavves sawabe darume ega huri echennu
duniyamatiige mihunnu faawarikan liben duniyamatiige mihunna nammes liben ngeto hirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani fala tujibuka amwaluhum wala awladuhum etanawas mihunge kafarwi mihunge darinna mudala ei tiba mihun e fenifa ashohu wanwi kamen nune ngeto innama yuridu Allah liyu'azzibahum biha fil hayati dunya haqiqatu Allah subhanahu wa ta'ala dunyawi hayatu gavis etaketige zariyan emihunna azab ebadeve ekan agun menna neengene emihun ule halu agun menna neengene watazhaka anfusuhum wa hum kafirun emihunge nafstakavis hinhama jehumen nulibe egotuga kafir kammatige emihun diriuleer ehmwima agun men ekan kama detirega fikur boduwa kan nujehene kam boduwa kan nujehene anin ayatiga wahi qurbani la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad duniyega bimatiga kafirwi mihum ege migotan ufala aramuga mihin uletam fenunima kehiveri kamige tere tiba nuwannash hiinu kurashi eyye ulambi gotaki eiki nu ulambi gotaki ngeta mataun qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad emihunna elibe echaki hagigatuga madu duniyawi waguti etikoleke efaho den oti niumenne narake ehmwima agun men ekamaka visna kan nujehena dem wahi qurbani lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar enna taqwa weri mihunna ketterwi mihunna mioti daimi swarge etanoge tiriga koruta demunda swarge khalidina fiha etanoge daiman agol men demitibene nuzulan min indillahi ay Allah subhanahu wa ta'ala agol men tayyar karwa fawa mehmandari wama indallahi khairul lil abrar hewlafa mihunna Allahu hazratuga wa echigge maikan molukam mabode agonge wahakolo nimalani agun men tereng komme miha kiwes duniye hasil kurma ekiga akhirattaka gada ala masake kora mihikamuga levun edi Allah subhanahu wa ta'ala rego devum ekankama agun men Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq devu mange dua kurum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa